بولتنا دوازه نیوروج نوانده رادیو وان اف ام دست بکی سرنوچه لی باجار حسکه تقین گلک شهید او بریندار هنه سروقتیا هرما کردستان تقین باجار حسکه بتوندی شرمزار کرد. امریکای هفکاری الگر روسیای راوستاند. قد خیا درکتنا در و لهنه و پیران هات را کرن. سروک برای فرانسای نیکولاس سارکوزی جهه ترکیه الاوروپای نینه. دم باش دوه لباجار حسکه تقینک خوکوشی لهولک شاهیان یا بناوی سنابل لسر ریا حسکه قامشلو رودا ده انجام ده 34 کس شهید بون و هری کم 95 بریندار بون لگور آخافتنا هفسروکا دسته تندرستی کانتونا جزیره عبیر حصاف جوان اف ام را حصاف هر وها دا زانین گو تنه یک بریندار هاتیه و گو هستن با هرما کردستانه حصاف نوچه کردستان 24 یا گود بیشه 3 تون درمان جه هرما کردستانه با روجاوای کردستانه هاتیه شاندن رد کر و گوت تو درمان نهاتیه. هروها گلک بریندارن تقینه بو نخوشخانه قامشلو و عمودشی هاتن و گوهستن. گوهدارن رادیو وان اف ام درباره بریندارن بو نخوشخانه قامشلو هاتن و گوهستن نهان و چگهان وان اف ام لقامشلو حسن حسین بشدار مرا. حسن دم باش. حسن تل نخوشخانه قامشلو توا گریا بریندار روشان چابو هجماران چه قاسبو؟ بله راست پشتی تقنیش پشتی شبا چونی به شویده وقت بیچ نخوشخانه قامش لو دریه خوب گرن شبا بریندار رای آنین گلگ آنین دست بگده هجمار نخویابول نو گلگ هات وقت بیچ و نتیجه کس درباسی نخوشخانه به شبر سر وقت بیچ اولهی و روشک اولهی بو بله گلگ هاتن و دو وقت بی ایرو قام چون سر سبی مسردانا و نخوشخانه کر و نخوشاگر نخوشخانه رحمده شش بریندار آنا هنه آنا تید رازاین وقت بشه ناویوان ایوان سعود 13 سالی یلماز ابراهیم 20 سالی جیهان محمود فاطمه 5 سالی محمد صدیق فاطمه 67 سال سازمان بلند عیسی سال و 7 ماه خليل محمد عيسى افيا وقت بيجي تمنيوي ما نزايمو دوجي ابانا اي رازاينج دود بينج حاب وقت بيجي درخصنش نخوشخانه وقت بيجي روشوا باش بو وشون نخوشخانه دار الشفاء ديكس دي بريندار انا اللي رازاينه يجوا نابي ادريس خليل 43 سال مجدار عبد الرحيم فاطمه 24 سال فردجي وقت بيجي مشوا خوست انه كاني ايش دود نيفي شبي هاتن چقاس بون هاتن جمعه و چقاس درخستن ناب وقت بيجي قيد نكر بون سجلان دبون ابي ايمان مدانين دنا خشخانه نافذ ده 8 حبون حف درخستن شنو خشخانه ويك ما اوجي روشاوي بر خراب يعني روشي خراب وقت بيجي بن عنايه مشدده ديه نبي محمد خير يونس عيسى دو شف جارس وقت مزانن ابنابي انا وقت بيجي فعلی تد رازای پان نخوشخانه ده دو شب جی در خوین لازم بو و خورد گله کادون برداری نخوشخانه موید مان حتی درست دمشمیر یکی پشتی شبیجی خورد دور بون درمان دان او ایجابی و آبی سلبی یعنی همه وقت بیجی زمره خوینه بون دان دنیفه پشتی ویجی هنک حاله به همون گل کی خرابون یا روشوان بریندار خرابون او شکرن او راکرن هریما کرسان عراقی بله چند بون او راکرن چهار کس راکرن بریندار راکرن وقت أنا وقت بپویندیجی به نخوشخانه ورکر او کسی به وارد شوبون چهار حبونه وقت بيجي ام تكذكر انه هاتك تكذكرن انه چهار بريندار الويدن بلي حسن بريندار ايجل فيدا مانه القامشلو كي جوان روشاون خراب قال لك ان روشاون مترسيل سر هي اي مترسيل سر روشاوي هي اي نخوشخانه نافذ ده محمد خير او وقت بيجي بنعنيه مشدد دي وتشافي يعني روشاوي تشافي وقت يعني نباشه اي ديجي بريني وان شكناندن بون بله وقت ايفان سعود او جزء صالي بو مساناوي او زكي وي حبي شيابو بله ايد جيهان او وقت بيجي شكستي بون يعني وقت بيجي بريني وان نقف بر خرابو بس محمد خير او قلكي خراب بله حسن اف كسي بريندار چاوا بحثا بويري بحثا تقينه كرن نگوتن كي بيرابو چاوا چيبو
وقت ما داخل يجري مشوا برسي إنه كاتشوا أبو يرهات كرن قال قادا وقت بيجي بشكي نفش كده يعني ما نزاني بردري وما ولوجي جودن جو دي كسن عنصري أساي جي بردري مو على أساس بو روشة أولهي درباس بوي وخفجيران دي كسي يعني أو نديتي حسن كسي جودن جونا أو نديتنا جور أنا دخاني أنين كسكي وقت بيجي أو نديتنا بس ديتن إنه وقت جورا نافندي وبني ويك شبو يك وقت داخل يا كرنج هنكا جوتن جو اف في شكل ايه روسيا خستبو نافيت تفجير بوت شي بو بتقي بيتر زيان بقي عالمي يعني بقي كسن ايه حاضر بشاهيه ده بله جهدار راديو وانا فهمناها عمل نرين ان هن برينداران جهدار بكن لسر تقين بچاو چبو سر چاوا وناتنه وساعتها وقفش لسر كارو قباتي وام قالك كارو قباتي ورانه ونتخسيرناك مراسيجي راقا عندنا وبحياديته يعني وقت بيجن بآليهم كاردكن وحدثها ما قلت شيء بو أفالو شايا ما أبو مالا فاطمين الصديقي فاطمين صديقي حاج علي فاطمي شاهي شيء بو لصالة سنابل صالة سنابل هون زار نحسن كانت تجاه خلايا وما خلايا وفلان براسيجي ما قال لك تنبيهها بدو كربو انه لاو بالشاهيه ولو فلا جماعه لازم انتو تفانزروا في هذه اي ما جهال خويا زورا متبن امشون شاهيه خو مكش ما جو عجلبكن جو والله وامد دو ضع صدانين دبي دري على اساس اواناوي تفتيش بكن كنترول عالمي بكن يقولوا ايه بوام شك بكن ايه من قال لك وكاب كنترول كيف تكون كينا كان يعني غازن جوي نابض رايا مدن ايه ما جو عجله دواتها خلاص كده دبي قريب صحيا سعدنا كل لا مقول سعد نحكي ونحكي مربك شيء ويش هاي سعد نحكي بيستغبو ما قلت يا ابو النهباي بيستغمانه سعد نحكي دوازتك ومدينه لك الدنيا البشعبي ما رشبو وقرمينا وقت في الناف توفك سقف صالي وبني صالي قش بوش شظايا او سيراميكي بني قش بوش شظايا لما كتب انا السليم حياه بني نجي قش برين زحمات يمكن تزكي مدى يقزبن وهي مدى ولا تقدر ام قلت شكرا واندكن سباسيا واندكن تقصيرنا كن تقدر ما يقام شيء براسي جاميرن وواجبي قال لك يذكن ومرمار حياه سعد دوسيه حياني وعم عملي كرني وكاري خو كرني وواجبي خو اركي خو الجور جوانتي خصن كرن وام جاري سباسيا واندكن وام سباسيا وجدكن والله حوالو ام مستهدفن ام مش مستهدفن مرة فاطمة معروف انه تجاه وطني تستين بيركا شكر كربون مخطط دوي وقت اشتايا بسري مرة فاطمة بينن بس برا دوري وانا والله فاطمة يكمين ويسر بخطيب بمشي فاطمة ويسر خطا لتوي بمشي بآلي بحياديات وقرا عندنا وبحياديات اسقال لك متابعة وذكم هون اف ام قال لك هون بحياديات الشغلن بآلي هون الشغلن ساعتها وخوش وبفدي شهيدة وقال لك نوالو تسربي الشهيدة رهنه بلينداري ماجي قال لك بلكي تشل بينجي حبعيه وسري ملت صاغبه وسري وصاغبه وام سركبتني قباطه ورتفازن وام هيبي دكن قوم تمد في خطا خوي ابي آلي بمشي ما بين مشدار فاطمه لحظة متسوانية بر دريب ومشتبه ميزكي دريب أنا ونشكدو ما ديت انفجار شبه ومخفز زوري خلص كر اشتي وينات بيجن دبي لا كاد وخبر دبي دري ضربة سبو صالي وفجران تبى كسبر دريتين نبو نا حرستيتنا بدبي دري ما إسعاف كل من مستشفى وطني حياجون إسعافات إما السيارة مرة جيب حالام شكستي وجبولهم برن مشفى ميداني جورج رمنا يعني مشفى هو تشبه مشفى خاص لحسقتنا بمرة ريتنا مو يعني رفع الشاوي نجي من قلت ليش دكتور هيج بس بدنا هذي على الصش ما بغيرنا جبسينا مو نيجي نكي نزل فينا از عبد الرحيم ام دخوازين اب حواندني يقولوا يا منع بكن
بين هلانين ويا حراسة قبل أساي شاهبه يا أهلي وان مشاركتنا بين أساي شو أهلي وان أمج هبالات خوازن حراستي بشكل ساعتها سروکتیا هرما کردستان تقینا خاکوجی یا باجار حسک یه کردستان روج آوا بتوندی شرمزار کر. سروکتیا هرما کردستان ده داخویانی که نویسکی ده ایریش خاکوجی یا شوابوری لباجار حسک شرمزار کر. ده داخویانی ده هاتیه گوتنگو تواهی سازی و دزگه پیوندیدار این هرما کردستان با آلی کاری کرنا بریندارن تقینا حسک آمدنه. سروکتیا هرما کردستان سرساقی جمالبات شهیدن و بویر را خواستیه و هویا زوتر باشبونه ج برینداران را خستیه. ده داویا داخویانی ده وها هاتیه گوتن ام ده همو شرط و مرجان ده هفسوز و پشتوان خوشک و براین خوانه لروج آوای کردستان او ایش و خمینوان ایش و خمین منه. بردفکه وزارت دریا امریکای جون کیربی راگهان جبرگو روسیا به ریکفتنان و گریدای تفنگریای ولاتیوان هفکاریا لگر روسیای راوستاند. درباره وی بابت ده بردفکه وزارت دریا امریکای جون کیربی ده جوینکی چاپمنی ده گوت بریارا راوستاندنا هفکاری لگر روسیای به زحمتی هات استاندن ام نکارم بحثا وی که بکنگو به حسانی هاتی استاندن. جه آلیه خواه وزارت دریا روسیای ده بیاننامه که درگهاند گو بریارا امریکا یا راوستاندنا هفکاری درباره کریزا سوریه ده جه مخابنیه. بریارا واشنگتن پشتی وی که هات گو هر یک جروسیا و رژیم سوریه تاغن روجلات باشار حلب بتوندی توب باران دکن. ده 12 ماه ایلونا بوری ده روسیا و امریکا آگر بستکل سوریه رگهاند بون پشتی هفته که جارکدن روسیا دست به ایریشن خواه کرد. قد خیا درکتنا در و گل گندوارن هینه و پیران هاتو بو راگهاندن ایرو هات را کرن. پارێزگەریا دیار بەکرێ دەخویانیەکە نوێسکی دا ئەشکەرە کرد قەدەخەیە دەرکەتنا دەرڤە گۆڕۆژا یەکشەمێ لە 10 گوندەوارên ناوچەیên دیاربەکرێ پیران و هێنێ هاتبوون ڕاگهاندن ئیرۆ هاتڕاکردن. پارێزگەریە دازانین لە دەڤەرên قەدەخە هاتبوو ڕاگهاندن بە ئەرمانجا بێ باندۆرکردنا ئەندام و هەفکارên پەکەکێ ئۆپەراسیۆن هاتیە کردن. سروکه بره فرانسای نیکولا سارکوزی راگهاند گو ترکیه ولاتکی آسیاییه و جهه ترکیه الاوروپایی نینه. سارکوزی گو جارکدن وک نامزد سروکاتیا فرانسای خوانیشان دایه لباجار استراسبورگ به آلیگرین خوره هات باهف. سارکوزی دا خفتنا خودا گوت هر چقاس دیروک و شارستانیا ترکیه کم بجی جهه و نه اوروپایه جبرگو ولاتکی آسیاییه. سارکوزی دا خویا کرن دوی مسلمان گول فرانسای دمینن به آوایک آرام و سربست بجین و اولا اسلامی و تروریستین تندراو وکهف نینگرتن. گوتان رادیو 1 اف ام منها امی هرم با هفکارا من سوزدارش بوج مرا نرخین هم پرین جهانی و زیر برانبر لیرا سوری پیشکش بکرد. دم باش سوزدار. دم باش راست. نرخین زیر و دراوان رادیو 1 اف ام د دیروگا چاری مهادها 2016 وهایم. دلار کرین 527 فروتن 529 لهمبر لیرا سوری. یورو 509 کرین به فروتن 594 لهمبر لیرا سوری. ترکی کرین 176 فروتن 178 لهمبر لیرا سوری. زیر کرین 19800 فروتن 21500 لهمبر لیرا سوری. گهدارین ما ابون نرخین زیر و دراوا امی وگرین با هفکاری خو آراس و گرینگ ترین سرنوچه. بله گهدان رادیو 1 اف ام داویا بولتن آمد و برا سرنوچه لا حسکه تقین گلک شهید و بریندار هنه. سروکاتی هرما کردستان تقینا باجار حسکه بتوندی شرمزار کرد. امریکای هفکاری الگر روسیای راوستاند.
قد خیا درکتنا در و لهینه و پیرانی هات را کرن. و سروک برای فرانسای نیکولا سارکوزی دبیجه جه ترکیه الأوروپایی نینا. سپاس بۆ گۆداریەوە هەر شاد بن.